Era ne training gye tukoze akawungezi ka leero ebadde eraga nti abavubuka okwagala kwabwe kuli waggulu. Omutendeki wa Vipers Alex Isabirye omukutendekwa kwa mweru okwanyuma abazio arebe ekirenkaira likirire munonga ariko abura abazaani beye okwegendeseza okutayira club ya Arua Hill eriizooba. Vipers eri omwanya gwa kashatu akimeza kya League ya Uganda nobona 36 kano muzano gwabo gwa herukire bakagokikaze na club ya URA ahagoro emwadi yemwe. Tulira league tuli mu kitundu ndoze ekisemba ekifundikira ligi y'omwaka guno. Era buli tiimu egezaako nnyo okwerwanako okulaba nti emalira mu kifo ekirungi. Buli mupiira gwonna ku kisamba mukulu nnyo gye tuli. Ate era buli tiimu yonna omupiira buli tiimu gwesamba ne tiimu z'endala nazo zigutwala nga mukulu. N'olwekyo ku saidi yaffe nga Viper gye nja okugezaako okukaatiriza nti buli mupiira tugutwala nga finals kubanga obubonero bwonna bw'oluuzinga speed abantu kubatambulira banno bayinza okuleka ne buli mupiira tugutwala nga finals. Timu netabo muzano gwetina abazaani nka Yunus Sentamu Murshudjuko hamwe na Alfred Mundekereza abarwire bitu n'obukirabe kiri kityo hariho amakuru marungi gogaruka kwa Karimu Watambara hamwe na Bright Anukani. Arua Hill eri omwanya gwa gatano mu mpakeze abona 33 kandi obusinguzi bw'eriizooba nobano bugitwara omwanya gwa kana. Emizane ndizo eriizooba harimo ogwa Express FC erikutayayira Bright Stars ahari Kavumba rero Maroons eya Prisons erikutayayisa abanyamahe aba UPDF aha Luzira.